Ekor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. About Ronnie Allan Khonglam, we ni Nongrwai joga Kynhun voices. Ula Khladnoh nakasla perthai, hakal pun truk unai lar arjar apusan, hakapur private step, hapering gajing sha sumar, Hospital Hospital Shillong. About Ronnie, ubasa anong thamai Shillong. Ula no shadia ni kurim ikong asen lamar benyang, but hi arm gikon kentai. Yakamet badang sa, on setep hakal private truk unai lar arjar apusan, haulum jing tep jonga balang Catholic hanong thamai. Jing itu jangan Ronnie dan gumba arposan arpun news nam. Ti kadi jing du bakrau ngelong perlok ma. Marajo kapor ya contribute ba abun ba ka po music ni music industry jongi. Idi band leader jong first a cappella group The Voices. Antara hadian juga tu i form saya ka Voices na rampai. Itu dot berkunjung ya dan kiti bagi bon jat ki recording ki shows mengai lilang. Kadi jing du bakrau ba kalong yang ngilong wa kendet bi klan ni. Kini kerman bau blai ai jing tengan ni yang sam jing ilong bagi kon kunjung bagi kimia kinman para. No, I'm not gonna stop. I'm gonna play. No, I'm not gonna drop. Your name. Everybody will see. Your joy is full. No, where that I be. You're in control. Kalau kayak basusi nomor ba Ronnie bat ni ladon ka group Voices. Ketika group aslam ba Shillong atau kipor ki kandai pau. Yang tu kami ke album Arjarsan ni ai gateng narampai kasak narampai. Jika tu ke Voices kanek bet kibriu ki thoi Voices tengah koi perlok bai ide bai wailang. Kalau ka jingdu bakrau nomor ba udah founding member jong ka group. Kalau ke bangim la ban bodor ndre ni ka jing start jublai. But udah wen ki kaitor jong kari hasi uba tibet ka thok jurai ka songwriting. Udah batibet ban thok ya ka seru ka album ru Arjarsan ya don ketilang Max Tawarjeri beri former band member Ronnie ya don lang. Ti ngamdon ni ban on ni kapor ngidap ta susi dari ni soto ada jipi apa start jublai. Ni doai ka sem ilok kon kiti ba on penting ni ki. Bat ngiru kom ka kata ke ba ong ten parang ban celebrate ya legacy ke jong ula ong ngi bapet ngam iu shuru kina ban beteng. Ti kom tai ndre tarik ngidon kata ka show ka jing one page The Voices ila kermen bu undon lang ndre undon te ai bakane kan 3 September po susatham kan long kawai kata ji ai tribute jingi u ban ai khoble bu ni sok bat ngit scam un kermen tanga tai bishwa Kadam da jingre shisha. Bante pa pilong jong na shita. Minsin kadam da jingre. Bante pa pilong jong na. Dadan mentai ke yeng jimba Ronnie Allan Khonglam hakbo bleu la shimno shu ne ka stem ringkat ke jimpang ke blaban hi ilakat tu kan ngesnem iba Ronnie Allan Khonglam ide Nongrwai naga Kynhun Voices na rempe ni suthu bakalong ke jingdu ke bakra ke Kynhun ba ke bahi ngesem berkumjo ni kum ke tim batisi ni pha ke jing sngolam shi ke yeng ke sem ke jong i bat bakamen sim ke jong i kan jat had shabang jukot Joy